Dipol kaham jotot nai tong nai kakumku diprahani diprosalong sungtini or TSF diinggai UPC coaching ni je deniwo next IAS academy rohna ni bagi interview nakha senior tongo manjat khajak borong menang Sunil Devrama ex general secretary TSF ni bo o interview board ni chairman তিনি TSF ni ngai sun ora asal laikya tai interview na laikya tai por sun thanai bosor bo sun khoni rohkan abo bo ni paikya taklai pen palonam sun tini interview abang joranai kop sanan babi tini ex general secretary borong lang Sunil Devrama tai o interview board ni chairman hambai leke hambai maro sini TSF ni shuno o step na hamani bagi oba agi ni simena one chukza peba last year ni sima oba implement khaiga sini nesu every bini component body ni khorni ke roha janai nesu je component body jom gorjana khorni ke every year roha man oba hakina last year sen roha kam sini khas base mano daily work UPSC IAS training bagi kusin khanya bagi 1 year ni Tom diploma BCom and Alaxi diploma Bachelor of Fisheries bon already course pai thaiga boro kusin nahari sangkha kai bon te sen success mana hai fully kusin fees fully national sponsor kai plus boro manli scholarship rizago am haikenya taklai boson rohna bagi just tini interview pai drop khana buni bung declare nai guys expect khayo jara omah committed je chance maya IAS IPS namu sonai ro omhai scoop number ka hambe thapana bade tamne hindi daily ka jaga o question na hanan dagisin borok ni token rambe ani tamna সম্ভব yan joten thani ambe omah kai ma rohor jara committed ekdom 100% dedicated o UPSC be interested amhai student san rohonai apni bage tesha paidle hambe sini और नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी हिजब दङ नेशु TSF ओमा हगे से एवरी ईयर और नंबर ऑफ कैंडिडेट बारी जमाना में ट्राई किने प्लीज थाखायो सक्सेस हुन्थो बने बगानी अलवेज नो वेल विश दङ जतना